Урыстәыла иреиҳаӡоу аҵараиурҭа имҩаԥнаго аҭҵаарадырратә усак рызҵазкуа хырхарҭоуп Аԥсны ҳаҿы иаразы. Ихацыркуа есышықәсатәи ҳаихшьала аҭҵаарадырра апрактикатә конференциа иазалхәо аамҭа иалагӡаны ауниверситет ган рацәала иамоу аихьӡарақәа ирзааҭгылоит. Ныҳәак иаҳзаҩызоуп ҳара, избан акәзар, аҭҵаарапроцесс инаваргыланы аҭҵаарадырра, аҵааропроцессгьы ҳара ҳнапалагоуп. Уиоуп базас, шьаҭас иамоу ҳара астудентцәа ишәызнааго аматериалгьы. Ари аконференциа ҳара иаҳнарбот, иаҳхысыз, иҳаҩсыз ашықәсаан аҭҵаарадырра аганахьала ҳколлектив астудентцәагьы назло иҳалшаз. Актәи ажәахә Аԥсни Урыстәылеи адгьыл ахархәара апроцесси ахатәы дгьыл амазаареи адгьылтә фонд аиҿырԥша ҟазшьарбеи ирызкын. Уи ақыҭанхамҩатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭҵаарадырра аспирантура ирҟәша аиҳабы Тимур Шалов иҟаиҵеит. Несмотря на то, что Абхазия занимает территорию в 2000 раз меньше, чем Российская Федерация, население Абхазии в 500 раз меньше, чем Россия, но суверенитет страны и территориальная независимость, целостность мерится не величиной страны, а другими мерками. Поэтому мы имеем право рассматривать в контексте анализа землепользования и землевладения эти два государства. Аекономикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет ҳаҭыр зқәу апрофессор, Аԥсны аҳәынҭқарра хыԥхьаӡара еихшьааларатә еилакы ахантәаҩы Кама Гогиаԥ-ҳа иҟалҵаз ажәахә ҳреспублика астатистика аҭоурых иазкын. Аԥсны астатистика ҵыԥх шәышықәса ахыҵит, аха уи ашьаҭақәа иҵегьы иҵаулазар ауеит ҳәа ҳазгәалҭоит лара. Аҵарауаҩ ашәҟәазы аматериал шеидылкылоз дазааҭгылеит. Ашьаҭақәа иҵегьы жәашықәса инаркны иаауазар акәхап, аха официалла зқьышәи ҩыба шықәса рзоуп Аԥсны аҳәынҭқарра астатистика анышьақәгылаз. Сгәы иҭаскит шәҟәы абри аҵаразы статистика аусушьа Аԥсны ҳәам ус ирбаны ашәҟәы аҭыжьра. Аха ари ашәҟәы анҭужьлак ари аԥхьажәа ашьҭахь нас ари аҭоурыхгьы уалацәажәот. Аҭоурых ари ажәытәӡатәи аҭоурых, жәларбжьаратәи аҭоурых аадыруеит, СССР аныҟазтәи аҭоурых аадыруеит, ари Аԥсны аҳәынҭқарра анышьақәгыла абри аибашьра ашьҭахь аиааира ҳгеит, аҽакит, аха архивтә материал ҳәа акагь ҟамлаӡеит, аҭоурых зхызҩааз ҳәа акагь смоуӡеит. Ус кыраамҭа анҵа ашьҭахьоуп абри машәыршәак сахәаԥшын ашәҟәы ҭыҵит ҩ-нызқьҩ жәашықәса Станислав Лакоба ишәҟәы, абни ахыҵхырҭа иҟаз, аус шыруаз, аԥхьа ишалагаз атәы еиҳабысгьы раԥхьаӡа иалырхыз Фальбург ижәлан немецын иара, математикын, статистика дазҟазан, Урыстәылагьы статистика даҿын, усҟан абри аҳәынҭқар ихаантәи. Уи акәхеит, сахьынҳалеит убри иҟаз аҭоурых хәыҷы, уахьынтәи еилырго, иара адокументқәа раԥхьаӡа иҟаҵаз абри ашьаҭа азҵаз аԥсуа статистика иара иакәхеит, избанзар иара иеиԥш еиҿкааны, идырны изҩуаз усҟан Аԥсны аӡәгьы дҳамаӡамызт иара ида. Хәажәкыра ҩажәиак инаркны факультет цыԥхьаӡа аконференциа иацҵахоит еиуеиԥшым асекциақәа рыла. Мшаԥыжә абанӡа имҩаԥыслоит арҵаҩцәагьы, астудентцәагьы ажәахәқәа рыла иқәгылалоит. Анаҩс аконференциа аихшьаалақәа рыла иреиӷьу ажәахәқәа ауниверситет иҭнажьуа есышықәсатәи ҳаҭҵаарадырратә усумҭақәа реизгаҟны икьыԥхьхоит. Амра Зарандиаԥ, Алексей Баструков, ҳаԥсуа телехәаԥшра.